Poznata BiH pjevačica Sanela Sječić-Ilić nikada nije zaboravila trenutak kada joj je u jednom od najtežih perioda života Halid Bešlić pružio ruku. Davne 2003. ne znam šta me nije snašlo. Dijete mi bolesno, skuplja se novac za izmještanje i transplantaciju, jako suha grana, ni pola od mene nema. Došla u Skenderiju, lutam, ne znam nija kuda. Ispred mene se stvori moj Halid, bio je u zlatnom restoranu. Dijete moje, kaže, šta to od sebe uradi, samo što se prekinula nisi, umrijećeš na nogama. Reko, znaš da mi je dijete bolesno, skupljam pare. Rasplakao se moj Halid zajedno sa mnom, zavuče ruku u džep i samo mi gurnu pare. Prisjetila se Sječić u objavi na društvenim mrežama. Dodala je da iznos nije bio mali, ali da mu nikada neće zaboraviti ni to, ni kasniju podršku koju joj je pružao. Neću o iznosu, a nije bio mali. Neću ni o iznosima koje je kasnije dao zajedno s kolegama. Zna Amel, rasla smo se plačući. Ne znam za kim je više plakao, za mnom ili za oboma, jer gledao je slike djeteta. O podršci i pomoć kad sam počela pjevati, o tezgama, savjetima, gostoprimstvu njega i sede, o kumu Dini, dolasku na moju svadbu, suvišno i pričati. Toliko anegdota, toliko smijeha, a Boga mi i suza je bilo. Napisala je Sječić. Na kraju je poručila. Znate kad je neko insan, pa zajedno s vama proživljava ono što i vi. Otišao si onako kako si i želio da te ljudi upamti. Po dobru. Haldane moj, gromado ljudska, stislo se u grudima, stislo da boli. Vidimo se svi jedno po jedno gore. Da ti Allah podari lijepi džennet, a ako je iko zaslužio, ti si.